Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Wīra Kekē by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero, the first of which is tawe tawe. It has a tohu tō on the last e. It means noise or loudness. Tomo ana au I te kāinga, ka rongo I te tawe tawe o ngā tamariki. When I entered the home, I heard the noise of the children. The second kupu is huanga, and it means benefit. Ko te huanga o te upoko pakaru, ko te otinga wawe. The benefit of working hard is finishing early. Ka are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Wīra Kekē, nā Aesop. I te rongonga a tētahi kaihau tū I te tawe tawe o tētahi wīra I tōna wākena, me tāna whakapai, koia tēnā ko te kino rawa atu o ngā mea e whā, ka uia ki tana pēnātanga. Tērā te urupare a te wīra e meana, mai rāno, he huanga no ngoi koreke te amuamu. Ko te kiko o te kōrero, au ahi rahi, ahi paku. The Creaking Wheel by Aesop. A coachman, hearing one of the wheels of his coach make a great noise, and perceiving that it was the worst of the four, asked how it came to take such a liberty. The wheel answered that from the beginning of time, grumbling had always been the privilege of the weak. The moral being, much smoke, little fire. Tēnā rā koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you're looking for another way to show your tautoko, consider subscribing on Patreon. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 episodes. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. If you have friends in whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message through Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.